Паважаныя бацькі, хросныя, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, все слухачы нядзельнай пропаведзі. Шостую звычайную нядзелю мы праслухалі Евангелие паводле Марка, і ў першым сказе скарочанай версіі Езус кажа такія словы: «Кажу вам, калі справядлівасць вашая не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Я над гэтым сказам в першую чаргу хачу з вами задумацца, размышляць, што Езус меў на ўвазе, каб лепш зразумець, пра якую справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў Езус сказаў. Калі хто больш зацікавіцца, то ўзгадваю Евангелие паводле Мацвея, 23 главу прачытайце. Там Езус вельмі моцна крытыкуе гэтую справядлівасць, кажучы слова «гора вам». Само слово «справядлівасць», яно добрае. Справядлівасць, што такое справядлівасць? Это аддай кожнаму тое, што яму належыць. Это самы просты такі определитель справядлівасці, определение. Аддай кожнаму, што яму належыць. Так вось, Езус, пачынаючы прамову да кніжнікаў і фарысеяў у Евангелии Мацвея, 23 главы, на пачатку кажа так: «На пасадзе Майсеевым заселі кніжнікі і фарысеі». Яны выконваюць уладу. На пасадзе Майсея місію Божую выконваюць. Езус кажа: «Усё, што яны вам скажуць, захоўвайце і рабіце». Но бо яны навучаюць праўды Божай, ім дадзены закон Божы. Але паводле учынкаў іх не рабіце, бо яны вучаць, а не робяць. І мы ўсе з гэтым маем праблему. Бацькі вучаць дзяцей, а не робяць самі. Настаўнікі вучаць вучняў, зачастую самі не робяць то, што вучаць. І нават мы, святары, таксама Божае слова абвяшчаем, Божыя праўды, але таксама не дарастаем, не заўсёды это робім. Але Езус моцна крытыкуе эту справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Паслухайце, як. Это я толькі некаторыя рэчы ўзгадаю. Яшчэ раз паўтару, калі хто захоча прачытаць дома, то 23 главу Евангелия Мацвея прачытайце ўсю. І потым ён кажа такія словы: «Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што зачыняеце валадарства нябеснае перад людзьмі». Як это? Закону Божаму вучаць, а Езус ім кажа, што вы зачыняеце Царства Божие для людзей. Самі не ўваходзіце, і тым, што ўваходзяць, не дазваляеце ўвайсці. Абсурд. Гора вам, фарысеі, кніжнікі, крывадушнікі, дзе крывадушна доўга моліцеся, за гэта прымеце тым большае асуджэнне. Што толку з вашых доўгіх малітваў? Моцныя словы, не? Гора вам, кніжнікі, фарысеі, крывадушныя, што аб'язджаеце мора і сушу, каб зрабіць хоць аднаго празелітам, а калі ім станецца, вы робіце яго сынам пекла ўдвая горшым за сябе. Гора вам, кніжнікі, фарысеі, крывадушныя, што бярэце дзесяціну з мяты, кропу кмену і не звярнулі ўвагі на тое, што важнейшае ў законе суд, міласэрнасць і веру. Гэта належала рабіць, таго не пакідаць. Вы абыходзіце закон Божы па-свойму. Сляпыя правадыры, працэжваеце камара,
а праглинаєте верблюда. Гора вам, книжники і фарисеї, криводушні, бо обмиваєте тое, що звонку, чары, мисы, а внутри полные здерства и нечистости. Ну и 27 строку ще зачитаю. Гора вам, книжники и фарисеи, криводушники, что вы подобные до могил побеленных, что звонку выглядают пригожими, а внутри полные костей мертвых и всякой бредоты. Так вы звонку здаетеся людям справедливыми, а внутри полная криводушности и беззакония. Гора нам, калі б мы такой справедливости трымаліся. Гора нам. И Иисус про это в Евангелии каже. Иисус пришел не змяніць закон, Ён каже, а зрабіць яго больш дасканалым. Иисус дае закону сердца, душу. Это любовь. Справедливость без любови – это сухая буква. Она может задушить человека, может убить. Закон может убить без любви. Нават закон Божий, который мы ведаем, не забивай, не кради, не чужаложь и так далее, да, без любви его невозможно заховывать. Обходим их боком, сам по-своему. А Ян апостол каже, а коли кто любит Бога, то заповеди Божии не тяжкие. Мы спевали сегодня рефрен псалму 119. «Щасливые, кто ходит у законе Пана». Щасливые, бо яны не грашаць. А коли нават и грашаць, то встают. Бо Бога любят. Тому, мои дорогие, вот эта справедливость, зачастую, которую мы так само добиваемся от інших, но это же справедливо. Муж мне повинен так, жонка мне повинна так, это справедливо. Несправедливо, коли дети не слухаются батьков. Мы все кричим, это же несправедливо. Нават Господь каже, шануй мать и батьку своего, да? Мы только добиваемся этой справедливости от усіх и от усюль. Поглядите, как люди жестко поступают относно самих себе, своих близких. У суседстве, не дай Бог, посадишь там яблоньку ближей участка соседа, и она там галинами потом будет там, да? Так, какой закон? Сейчас мы прочитаем, там метр-полтора или что там, всех юристов поднимем, пишем, скаржимся, скандалим, да, справедливости добиваемся. Да? Спадчины не поделили, батьки померли, хату делим. По справедливости, давайте все будем по справедливости. И вот эта справедливость нас душит. Люди за справедливости нищать один одного, коли нету любови. И Иисус каже, коли справедливость ваша будет подобна, як до фарисеев, книжников, никто в Царство Божие не войдет. Без любви не войдешь в Царство. Каб мець натхнение прийти в Божий храм у неделю, мало закону. Все католики знают закон Божий. Ну, в основном, да? И заповедь Божию знают, что у недели святый католик обязан удельничать у святой мши. Окей. А який процент приходит в Божий храм? И кто? Не той, который просто сухо боится закона. Нет. У кого есть любовь до Бога и вера. Присягаем суженскую верность на шлюбе. Мы слабые грешные люди. А справедливости ты повинен быть мне верным. Так. Але упал человек, ты можешь упасть, и он может упасть. Случился грех. Покайся, пробачь. Не живи по справедливости, а живи по любови, милосердности и пробачению, так, як учить Иисус. Я бачу, юрист усміхається. Да? Знакомые справи. Да, закона у нас масса. Масса законов.
Часамі нават, прабачце, не вашу сторону, але тых, хто законы прыдумваеце, мы часамі самі не знаем, як іх выканаць. Вот наша справедливость людская. А Слово Божие узгадвае ў кнігі мудрасці Сыраха, першае чытанне мы сёння пачулі. Вялікая мудрасць Бога, магутная ягоная ўлада, і Ён усё бачыць. Ягоныя вочы над тымі, хто яго баіцца. Ён ведае кожны чалавечы учынак. Чуеш? Всевидящее око Бога. Бог ведае кожны твой учынак. І нікому не загадваў быць безбожным. Бог не приказваў быць безбожным нікому. Нікому не даваў дазволу грашыць. Даў вольную волю. Даў выбар. А ў пачатку чытання: калі захочаш, захаваеш запаведзі, калі захочаш. І застанешся верным. Бог паставіў перад табой агонь і ваду, і ты працягні сваю руку да таго, чаго захочаш. Перад чалавекам жыццё і смерць, і што спадабаецца, будзе яму дадзена. Сказано ў законе Божым: той, хто закон выконвае запаведзі, атрымае жыццё вечнае. Малады хлопец пытаўся ў Езуса настаўніка: што мне рабіць, каб атрымаць спадчыну жыцця вечнага, не? Езус кажа: захоўвай запаведзі. І ён перачысліў Езусу усе запаведзі. Я, кажа, з дзяцінства іх захоўваю, да? Езус глыбока паглядзеў з пяшчотай на яго і кажа: так, але бракуе табе то, што сэрца тваё привязано до богатства. И это тянет тебе вниз, а не вверх. Освобождайся. Люби Бога и ближних. Карыстаясь з материальных добротов, дзяліся з ими. Будь милосердным, а не справедлив. По справедливости ты маешь право. Ты их заработал, если справедливо. Заработал — маешь. А по милосердности дзяліся з голодным хлебом. Дзяліся з тым, хто патрабуе. По милосердности. Таму, мои дарагія, калі мы хочам осягнуць Божае валадарства, увайсці в Божае валадарства, мяняем логіку людскую. Выракаемся свайго эгоізму, гордыні сваёй, давяраем Божаму Слову і учымся милосерднай любові у Бога. Господь нам, калі мы прыходзім да Яго з грахамі, часта про это кажу, Ён ніколі не вытыкае нам наших грахоў, ніколі. Прабачае. Прабачае і дае шанс быць добрым. Вот такая логика Божия. Так Езус сегодня у Евангелии кажа. И поглядите, мы по справедливости, да, чему многие люди не могут пробачить іншим? Отец, это же несправедливо. Меня так покрывдили, это такая несправедливость. Конечно. Если Бог тебе будет судить по справедливости, бедный ты, и бедный я, и бедные мы все. А Бог судить нас по милосердной любови, глядячи на покаянное сердце. И тому Иисус каже у Евангелии: вы чули, сказано, не забивай, кто забье, подпадая под суд. А я вам кажу, Иисус каже, что кожный, кто гневается на своего брата, подпадая под суд. Гневайся, мы все гневаемся. Кто из нас не гневается? Есть такие, кто из нас не гневается никогда? Я думаю, что я гневаюсь, это нормально. Але Слово Божие каже: гневайтесь, але над гневом вашим солнце да не заходит. Не давайте места дьяволу. Пробачайте, отпускайтесь, даруйте, любите. Не осуджайте. Так вчить нас Єсус. Якую логіку ми виберемо?
логіку гэтага света альбо логіку Божую залежыць толькі ад нас.